So'ng birchini chaqiramiz. Altın apam, asıl geçim kımmadım. Alatoğlu'yu büyük sizge vurmadım. Tördüңүз koşup elдин sanına, östürdüңүz çaң bolup koy canıma. Men ökünbөй, men kайгырбай бабаге, men сүйүнүм, men кубанам баарына деп. Ана азыр интернетте ютубта аябай хит болуп аткан Баяман Бобуловдун Апаге деген чыгармасына кезектирейин. Тапка табалак, тамада. Буу болуп калыптыр, ачкысы көрүнбөй калыптыр. Мындай жок, бу мыкты тамада шоумен болчу, эми мынау жакындан баштап ырчылыгы кадам таштап, ырчылыкта да өзүнүн таланттарын көргөзүп, таланттын чыгармаларын тартуулап келе жатат эмесе, алгачкы чыгармасына өзүңүздөр күбө болуп баалаңыздар. Баяман Бобулов. Assalamu alaikum. Abalar üçün ırdaylı kahvaltıslar. Var bolыңыздар, урматтуу абалар. Çalındadım, ardayım çıkıp жүргөн, кайгыга багынмадым, өзүмдү еттү сезип, меримге батып турдум, анткени бейиш жытту, апамдын жанында ай, апамдын жанында ай. Чоңойдум болду эле, жаштыгын эстетейин, эсимде турат дале, болжусуз жап-жашырым, өзүмдү алдымдан жуккап чыксам, азырда да ошондой апа керекет чыгар, апа керекет чыгар.
oy. Bayaman da bu. Nege sabah çakıştıracak? Tamgo ырчы болуң, тезирээк путка турат экенсиз. Менде де ырчы болуп башталгандан бери отам, бирөө бир сом кыстырган жок. Ачыкта алып келиш керек. Ачки. Надо ки. И бечара деп чойт а? Ачык. Булансы да кабыл чакырабыздар. Bayaman da bu. Чакырабыздар. Менин былтыр 5 сом алгансым дедим. Элдиги көчүп калды, 495 сом салып турдум. Анан Банядан жыл берем деген боюнча 1 жыл өтүп кетти. Мен бул 500 сомдо эмес, просто сен жаңы жылга карыз болуп киришиңди каалабайм. Сен сурайт эткенде канча калганда сен уламдан арызың жок болду депчи. А түшүнөбү? Сен башка күнү бересиң. Болды. Бүгін барып тетрадтан чызып коем. Баяман берди де. Лотерияны улатабыз. Ана билеттерди кулданабыз. Tamam. Açık sen. 133. 133. Mınандай сонун билет кутуп алдыңыз. Кимде болсо да ошол билет номер. 133 арагана билетти. Ошол жакта алып. Болмос менен бир айырбаштырыңыз. Бирөөнү алып чыгыңыз. Айтыңыз. 440. 440. Кимдин колунда 440 деген билет болсо, ушул билетти утуп алдыңыз. Эже, белеңизди алып, жаңы жылыбыз менен, майрамыбыз менен, жаңы жылды жакшы маанайда тосуп алыңыз, жакшы жетип алыңыз. Ылайча бир бучка чогултуп туруп, дагы туруп аралаштырып берейин. Ана, токту ачпай туруңуз, мен белек алып келейин. Canım senin ışığında Kanımız bulabilirim Canım senin ışığında Kanımız bulabilirim İstediğim şarkıda akşam Ece biйлеп келдиңиз 259 келди сиздики. Тамаша, бийлеп отуруп. Тамаша. Ара көрүңүзбү эже сизге кайрылып атат бул жакта. Белек кут болсун эже. 016 тура. Мынакей. 016 тура. Билет сиздики, белек сиздики, келиңиз. Алымыздагы ордуктардан орун алыңыз. Мен болса азыр bir кичине 5 минут алып тыныгып алайын дагы. Жана Çok uzun
sağ. Mikrofon veririz biraz. Havalimanından tam belirsin, çocuklardan tam belirsin. Sensin ömür, senin ömür, yedirip öldüm. Ay 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 yedirip öldüm. Ağırıp atkan tanım elense degenlerde zaten lazım. Ama eleman o düştük de cevap. Müzikanın dağılaydı. Gülnaz'ı çakırgan sebebi bugün Gülnaz Şuraya kızının konsertinde Kayakam. Kayakam nege? Tezrak gelinler. Gülnaz Şuraya kızının konsertinde Gülnaz adlı oyunlar var mı tokanlar? Gittin adı Gülnaz. Gel Gülnaz. Gülnaz. Gittin adı Gülnaz. Var mı? Çok al. Karanlıkta ağlasak olmaydı. Точно. Gülnaz Bey'im. Sizde geçer. Gülnaz. Adınız kim? Gülnaz. Sizde geçer. Gülnaz. Gülnaz. Gülnaz'ın konsertinden Gülnazlar belege alasızlar. Gece. O börek sizge. Adınızlar şu Gülnaz bolğan üçün orta besezler bol.
Азыр эми uzun çaçtуу айымдарга приз бар деп Гүлназ. Себеби Гүлназ şu Кыргызстандын айымдарынын арасында ушул uzun çaç коюп жүргөн айымдарды өтө баалайт экен. Кече Жалабатта дагы мына жерден uzun çaçтуулар чыкты, белек алышты. Uzun çaçtуу айымдар бар барабызда. Бирок азыр сейрек кездешип калды. Kimdin çaçı uzun? Kim çıkmazdı? Yok, malcaba çıkıştı. Мына чечен чачым жазымды көрсөтүп коёмду. Сиз каерде чачыңыз? Сен айткан жерден. Жоопту караңыздар. Чачыңыз каерден десем, сен айткан жерден дейт. Нерден окшойт да? Нерден? Жада көтөрөйм кичине. Не болду? Азыр чач сыймыкта, бирок сыймак. Мындай узун чачтуулар чачы сыймык. Мындай сонун турецкий жолуктарды беребиз, ошол чачыңыздардын үстүнөн ороп жүрүңүздөр деп. Мына чачты караңыздарчы. Ого. Эже, мына белек сизге. Чач белек бул. Аны да берем. Жок, бул турецкий жолук бар ичинде же. Bir muzika koysanız bunday bir 5 metre nari beri basıp koyasızlar. Moda görsün. Maestro muzika. Sebebi her nersende reklama kılıvermey, Kırgızdın ayımlarının ululuğun, sululuğundan azalagan, çaştı reklama kılgan bul jaman emes, uyat emes, to'g'rimi? Seyrek kezdeşip kaldı. Kırgızdın kızları iki çaştı iki jaka verip koyup, çaçı örülgön kızlarda ne deydi? Boyda kız dep düşünüyorlar da ne? Şunday özünün manileri var ha. Turmuşka çıkan kızın çarşı iki jaka bölüp, orada bölmüş işte ne? Hazır bağırır aralaş. Oldu muzika, kettik. Bunday kiçine bir operatör. Siz de raşonalay kişi çıksanız, ne küçük metre. Şu operatörlerin canından kaytıp geliyorlar. Muzika. Muzika da o zaman жақсы muzika. Normal muzika. Meni o'zim chashlarımlarına qo'l chaqirasi qoldi. Qarangizchi. Bu chashni ko'ruvlarga var, bunday chashlar ham ko'ruvlarga var. Rahmat. Anda, gel kızma. Turetski cevaplardan bir. Al. Vermeyin de. Çedet. Esetke to'g'ri. Ertaga yaşıl beleklerden de bereli. Apırıp bosmasın. Çok acayip. Neyse. Bol emeği sizge boldu. Rahmat. Bu eме жашыл белектер төртөө калган экен, атайын ушул мээнет кылып, эмгек кылып, чачын жазгандарға карматып койдум, айча. Кана, келиңиздер, орун алыңыздар. Рахмат. Чоң рахмат. Мана калпактуу ысый баштуу кишилерге берем деп койсам, тамаша. Бирөөм калпак ушет ал. Kimin kapalı? Az bunda kalaylı. Bir kolga kaşık, bir kolga bilgi almışlar.
Келгиле алгыла. Эки кашык болсо деле болот, эки милка деле болсо болот. Келгиле барыңыздар. Ар бирибиз бир колго кашык милка алабыз. Алгыла, зерикпей алгыла. Birisi taşırdı. Grupları çalıştırdı. Жок, андай эмес, мындай каксаңыздар бири-бирине чыкты. Алгыла, барыңыздар алгыла. Азыр мындай мени угуңуздар эми. Бул жакта музыканчы жигитчилер ошол менен кошулуп ойнойсуздар. Orkestr. Мындай удалдын кереги жок. Солнышко светло. Sevdiğiniz hoş geldin. Tamam sonra. Bu sinirli. Olacak olacak bollar boşunuz da. Kapmacalarla. Bu nazar ölçüye size. Son rahmat bağınıza canınızda. Benim alacakları son çoğun meleklerdi. Bu nazar ölçüye. Жатса да желеткен şu gümüşten açası dedi. Gülnaz almayız. Arlaştır. Gülnaz'ın boluna notumuzda. Kol benim daha bir sırada işini aralashtir. Birini al. Uşul berekli nesi kim? Oң жақта o, sol жақта o. Sen oyunca ayakta. Ben oyunca solcak başı. Sol жақta o. Men oyunca hazır. Mına жақtan çıkar. Al. Aç. Men oyunca mına жақtan. Oң жақtan çıkar. Номер 408. 408. Amına men жақtan çıktı. 1-0. Bilmesine de ettim de içime neresi. Şunu alıp al. Gece bedeksizge. Tora. Bunları veririz. Gece bir kişiye karşılık verilmezdi. Gece koşunalar sorasa vermem. Üylerden kişi gelediler. Ben kurcu canağılarını işte. Erten alıp keperimse vermem. Keyingine özüm aytdım. Oşo çoğun arayat degen. Jigitler ısınçı jigitler mına jigitler utat hazır buyursa. Arlaştırıdan bol son gelişince. Hop, men alayım he. Oyunca ayaktan çıkat hem. Solcakta. Ağalar, men oң жақtan. Ağa oң жақtan çıkat. Men oyunca. Bismillahirrahmanirrahim. 023. Abi bir bolup aldı. Şaşalı tek şaşalı hayat kolu bilir. Benim şaşalı kurban, şaşalı şaşalı hayat kolu tarzanı. Şaşalı benim şaşalı kurban. Nana gündoşuma deyin de güyomuz kalpar koy. Gündeki var, suyun öt kıskası. Güyomuzun adı kim? Şu balacak var.
023 023 Mına 023 Tora bize getiririz, çalışmadınız. Sonra melek, bu nedir? Tak, Plisos'tu. Oynadığımız alıp gelmişler jigitler. Plisos, şan sorguç. Gibotat bolu melekti. Tak 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 tak. Mınday kılabız, emin mınday kılabız. Biylep kelip alaslara 3 çoğun birisi kaldı. Gündaz. Hazır emi çoğun kımbat bağlı belektergen orada çıdabaslıklar başladı. Kolunu görsötüp mına eşteke жоқ de. İçinde arılaştırıp atkanda da mına içinden koyursötüp bürön alıp durup mınan da kılıp şu jerde açıp okuşun gerek. Mına kolup algandan naraqtan çıkarıp koydu deyip ушундай. Ben qancha жылдан beri латте өткөрүп жүрөм. Утпай алгандарга башкача көрүнө берет бир нерселер. Колумда эки колум көрсөтүп кой. Мына. Бұл жерде бардығы кимге чыкса дагы чын жүрөгүнөн сүйүнүшөт да. Sen buranın içine git görmesin de. Bunu çıkmayın. Moğa çıkmayı daha hoşuma çıktı. Değil de. Yeterli buzun basarken. Aprakan'da içinde işteki çok bol basarken. Al. Karavana. Bir ön altı bir. Al. Ödülü götür sırası. O sol жерде aç. Kayaktan çıkartsın ay. Оң жақтан, мага сол жақтан. Номер 348. 348! Gelecek, rekibim. Bir dakika rakibim. Biraz baştan eğlendirelim bu video ekledim. Ha, var unuttu da. Günlerden alalım. Televizor utkanda da öyle video etmemişsiniz mi? Başına otursanız da. Ha, men pozisyonu to'g'ri qo'yib deb qo'yib. Qutuqtayman aka. Belki bir bo'ldi. Durovkani olib kelasizlar, durovkani. O'shani olib kelib, adini olib qo'ymizda. Endi bu yoqdan chiqadi. Endi dili oң жакта. Bu yoqdan. Mana hozir bu yoqdan chiqadi. O turdagilarni вообще chiqmaydi lan. Chiqadi. Çoğu törtünün arasından çıkmaydı. Alan koyup oturan. Prizap kelgen hoş olur da duran. Hazır bana sol jaktan çıkar. Gel. Gel. Sen al berçi. Tek kolum. Kaçsın Türk jeni. Sen tanımasa da çok hoşunda ayarda koygun da o şekilde otururuz diye. Bir ön al. Ha, arlaştırıp bir ön al. Aç. 204. 204. Sol jaktan bolmasa ki. 204 bu. Ana numara olup gelgende 704 bolup kalmasın ana. Kol çağılar buna. Biz jaktan tuttu. Ha. Yok olmadın sesi. Evet. Sağ. Bizim vals koy. Şaşmayı basmayız. Öz bak görelim için. Olmazsa ama gel. Kala. 204. 204. 204. 204. 204. Apa? Karta geliriz. Maçrak mektebine. Şöyle mektepte yaşaysın. Ya öyle güzel. Oşo uyumuza aytпай мектепте айтатганымыз. Кече бирок артан келсем, Кайнардын жанынан келдим. Мен Кайнарды жашасам жок, Кайнар ресторан жанында жашайм. 343 деген номер ошол жерде турат. Жеткизип койгула. Мына балага 42 сом берип коебуз таксини ачасың. Келиңиз эже. Ол эже мына биринчи билетти ушул эже алган экен. Биринчи концертке реклама чыкканда birinci звонок gelip birinci biletin başını başlayan şu olacak. Ne desin? Şimdi. Siz Instagram'a giresiniz. İsport.
Men apamdan kechki Instagram har kunga kommentar yozib, like bosib, urushib ketib turdilar. Tiyeshesi yo'q ele narsalarga. Mana 343 mana belek sizga. Mana 200 taksingizga. Mana men o'zim jetisman. Qayoqdan keldingiz? Biz uzak söyleyeyim urmaktı bugünkü Jakshtaqay keştin konoqlары, mehmanları, bardığınızlara şimdiden sonup kalayım, uzun ömür kalayım, bizim başımızı biriktirgen bölünen Çilek kızı. Men tatlı sigimim, ömürün dileğim, kayırda olsa girip bolup samanat kalayla uçmalan bizden jasa veren. Emin onday, şu meni canımda bugün urulan narsa burada var. Temir nazarı burada var. Kaynar restoran arkasında yaşayın. Biroq olar meni bag'indiranmadi. Meni bag'indirib Mirzaga Gulnaz Chimga xizmat keldi. Mening klassdoshlarim 12 odam o'tiramiz. Bir klassdoshim oyog'iga tegan, bir klassdoshim cho'g'dag'iga tegan, bir klassdoshim sening oyog'iga tegan. Biroq baribir chiqib kelib qo'ydim. Bu qizning keramati qayerda? Bu Gulnaz Chimga qizining keramati emniyada. Ömrün ölsün. Bizim yıldızımız olup yürüyor. Biz ilgili bir ömrü susana dilekler. Ölsün ayağımın şunday kızı para koymak. Senin akşam dilekler. Eğer sen cepten basın gitmeyeceksin. Gelir ki bunu koyalım sence. Vardığınızlarga. Jakshtaqay cıl kalayım. Çoğbaşçılık kısırcıl olsun. Ilık geçti cıl olsun. Sadak olayın kırgızlar bölüm böyle. Daryan marağı veren olup bölüm böyle. Mına ki искусство, muzika. Suyup bizi çıkırdı. Gulnaz atama yenine rakma. Atam men canından tanıştı kızgan barına. Bana apasını aytın kızgan bana. Hacı? Kaç var? Ulan süylep atsa, kalı dilip, жақсы söz aytып atsa da uşaqınay olur etkin ha? Sen aytma degan biliyorsun da. Yok şuntu aytты da bilet alып атканда да. Балам, мен Кайнар ресторанның арқасында жашайм. Именно ошол күнү 30 күнү Бишкектен Нурлан Насипкелов концерт коюп өткөн ушул Кайнар ресторанында. Замир Мырза, Темир Назаров, Самара Сабирова бир 10 чактырчы келет экен. Бирок мен ушул үйүмдүн жанында ресторан барбай, атайын ошол Мырза келген Меридианага кетип атам. Гүлназ Чынбек кыз үчүн дедилер. Егер той кылып калсаңыз, жар-жарчы Гүлназ бесплатный мен жөнөтөм. Ооба, эркекчи. Егер акча сураса мен төлөйм. Сурабайт деле бул. Мен бир нерселер сүйлөп атат. Ne dedi? Nedes? Юбилей өткөрөсүз. Ben 60 yıllıkta jolgan qanday жақшыны ыргап бересиң дедим. Ага бул жерден атылар кандай адамдар кылышат. Өзүмө жукуну пулит өткөнү менен айып иштейм. 60 yıllık өтөр чоң өтөр. Бүгүн атылар келет, атылар келет. Ошондо Гүлназ кызына мен жалындамын, а? Ese, bana kol verelim. Gülnaz Çınbek kızı meni atman toyumuzga patarga. Kol çaplarınızda ben az Gülnaz'ın özünden söz kaldırırım. Bana siz bugün Gülnaz Çınbek kızını duadınız. Юбилейге, Гүлназ айтып кой кел. Стоп. Сен мен азыркы сөздөрдү окуганда мен эгер сен ордунда ырчы болгондо мен ошол тоюна барып бекер ырдап жоголтканга жакшы мен алып келип бермекмин сенчи. Aa Ece, Kuday buyursa ablama çalı ayıp koyunuz ve de özüm elemez Ulanlı'dan alalım. Ne koyunlar kızartma aldı Ece? Neyse. Ya ulan biraz ayıp koysun. Жок, сен бекер, мен акчам берет. Улан сыйлап келдим деп айткан жок да сен дейм. Ben verilmez. Сен төлөйсүң, абы? Бирок ал күнү мен бош эмес болсом керек, тоюм бар болсо керек. Келгиле, телевизорду алып келгиле. Телевизорду. Настроение сонун жерден азыр шуп түшөт. 500 адамдын бирөө бактылуу 490 табылды. Шуку берем. Burada bazı bürö'nün baktığında bulatları 499'un настроениyaсын işler bu çok. Вообще не то телевизор kesin. Çık günden çık. Şehirdekiler koz açık. Keçekiler koz açık. Çık günden çık.
Kim utu olsa nasip et. Az niyete karganlar olsa tibe çık. Ana. Bir jaka toptoyup aralashtirayım da. Kimge aldırayın endi? Bir kичинекей жаш балага алдырайынбы же кандай кылайын? Ana bas şapkanı çek. Şapkanın içinde bir bilet var bolçu dersin. Kol dur. Kol. Ana. Hazır bana. Televizyonda hazır. Sen taap edersin. Men televizyonun neyesine sana 1000 so'm alıp berem. Sizge çıkmasa denersiz 1000 so'm. Mana siz beresizler. Şu televizyonu tutup kalsanız uçuruzga. Men berediler sizge. Biroq utup algandan keyin bilbeyim. Satып алгандай болуп калат да эң азыр. Бирок чынында доктор мына жерде жүрө. Колуң менен бир сер аралаштыр. Карабай. Өзүң апаң билетин алып жүрүшүң мүмкүн да, туурабы? Ач. Секретный материалдын музыкасын алып жүрүшүң. 400. Tayini uzmay жүрөksүз койдум. 4, 7, 4. 474. Alda koydum. Ne aldın mı? Şöyle tamaşalar. Tamaşa 474 kol çalar. İşte bilemediniz. Gece Salavat'ta bir oldu. Nasıl bilemedin? Bir yapıyoruz. Arkadaşlar. Televizyon tutan adamlar için bir yapalım. Guruşlu giden var, guruşlu. Ha? Guruşlu giden var. 1000 somala geldiniz gece. Oha, ben o kızga dedim. Obaya zaranıya sürüyorsun ki boğazı başkasına inandıramam ben. Şu sürüvereceğim bana başken ha. Düşürü olasıları. İttihatlarınızı, getiremizler. Sizler getiremizler, Ece benimle süreç olur. Gelin Ece, bir jakşı suyla koyarız. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, баардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баардыгыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, ден соолук, ушу иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм. Анан Гүлназ кызыбыз чыгармачылыгың арта берсин кызым, бактылуу бол, ушундай ийгиликтерди каалайм. Анан улам балам, sana da iyilik, ders olup, şunday eldin adamı olup жүрүшүңдү kaalap кетем. Siz yakında toy kılmaysan? Toy болот. Şunçu maqtab atabı dep toylap atam da. Sana Gülnaz'da bir öyle. Da, bilmey atmaz. Tamam. Ya Mazer'deki, Mazer 500 adam oturar. Irıspay mektebi muna Grand Prix'ni utup ketdi dep demel varlar. Oşoğun akışına ben bir zafer koyuna. Ha? Evet, son bir o. Sezmedim sana. Canal
Gelіңіздер, отырыңыздар енді. Мындай қылып қойылы, себебі барлық жақсылық başı болады, аяқ болады, той болады, той дербес болады дегендей біз қырғызбыз, біз мұсылман еміз. Жеп ішкен дастарханға бата беріп шықпасақ, тура болмай қалады. Ошондуктан азыр Гүлназ Дакырдай бұл түптө емес. Биринчи просто элдер шашылыштар кетип калбасын деп биринчи дуа кылып коюп, Raşlı söz aytıp koyup durup, batağını kılıp koyup durup, andan keyin Gülnaz dağı bir katar menen ırdap berse, kaloshular beyge, kaloshular uygo degendey manida bu. Anan batağı kılbay көбү çıkıp ketip kalsa dağı tura bolgan kılат. Çabılçıktan kamera tartıp otur. Азыр төгөрөктүн төрт бурчунан улуу күчүдө жашка карабай, кара жашка карабай ушул Gülnaz Шыныбек кызынын талантын сыйлап урматтап ушул концертин колдоп жөнөп келип атканыңыздарга келип мына жаңы жылдык майрамды маанайдай сонун өткөрүп биздин дастарханда дамсып келген жалпы ар бир Gülnazdын күйөрманына өзүнүн атынан, үй бүлөсүнүн атынан, уюштуруучу топтун атынан бир ыраазычылык сөзүн угуп коюңуздар. Ушундай алтындай болгон убактыңыздарды арнап, жаңы жыл алдында жакшы маанай бизге да тартылып, өзүңүздөргө да тартылып, ушундай сонун колдоп келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бир гана жакшылыктар болсун, эч ким оорубасын, тегелегиңиздер тегиз болсун, үй бүлөңүздөргө мындан кийинки жылы дагы бир гана көбөйүүлөр болсун, азаюулар болбосун. Бардыгыңыздарга ачык асман каалайм, заманыбыз тынч, элибиз тынч. Эң жакшы мыкты заманда жашап жүргөндү жараткан жалпыбызга насип этсин. Чоң рахмат. Бардыгыңызга келгениңизге. Кудай буйруса, мындан ары дагы сиздердин жакшылыгыңыздарда дайыма ушундай сиздердин жакшы маанайыңыздар үчүн кызмат кылып жүргөнгө биз даярбыз. Ушул бүгүнкү кечти уюштурууга жардам берген менин жөлөктөрүм, менин бир туугандарыма дагы терең ыраазычылык билдирем. Эң алгач мен аты эме ыраазычылык билдирем. Дайыма сиздер бар. Ушундай даражага жеткиргениңиздер үчүн дайыма сиздер бар, менин көңүлүм ток, мен дүйнөдөгү эң бактылуу адам деп сезип жашайм. Ар дайым бар болуңуздар, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүргөндү насип этсин. Ошондой эле бардыгыңыздарга дагы бир жолу терең ыраазычылык. Бүгүнкү биздин концертибиздин башкы демөөрчүсү болгон Сулайман Групп курулуш компаниясына дагы бул жакта өкүлдөрү, жетекчилери, директорлору отурат. Топчу айке, Элиза, силерге дагы чоң рахмат. Лайменен Сулайман Групп курулуш компаниясы салган сапаттуу, эң сапаттуу Кыргызстандагы заманбап үйлөр ар бирибизге кийинки жылы алганга насип этсин. Ал эми бүгүнкү кечте кызмат кылган менин чармачылыктагы досум Улан Сыдыков дагы сиздерге жана тургандай деңгээлде алкады деп ойлойм. Сиздер да ошентип ойлосоңуздар, анда чоң рахмат. Ушул ресторандын дагы кызматкерлерине, жалпы жамаатына рахмат, музыка балдарга рахмат, оператор балдарга дегеле бүгүнкү кечке салынбошкон ар бир кечтин анан өзгөчөлүк байкасаңыздар керек. Мен Алабукага барганда мына ушундай таланттуу барабанщикти көрүп калып, Кудай буйруса мен чай концерт берсем, сөзсүз чакырам деп телефон номерин алып келген болчумун. Талантына бир 30 секундда. Jana ошондой эле атам келди. О, атам.
раз, давай. Дагы Атама өзгөчө жагат экенин билген да ошон үчүн чагат жатыр. Стоп, ака, мен ойлойнчу экен. Акча берип тамакша өтүрүбүз. Жана ошондой эле уландын оң колу кайсы жерде болсо жанында колдоп жүргөн сиздерге баштан аяк улан сүйлөгөндө бар атмосфера берип туруп атпайбы? Клавишада ойнопчу, Ямахада ойноп. Бул дагы таланттуу жигит. Ямаха чепкен жигит, музыка. Ямаха. Меломан. Живой четвертый сцене, баштан аяк буга да ролчалар Меломан. Çok rahmat. Aynen en çok razıçılık sizlerge, egerde sizler bolbolağımızda da mına şunday sonun keremetli genç öğretmenimiz, bizim dağı çarmacılığımız, ırlarımız bir gana sizler için. Antıdan özünüzlerge dağı jakşı mana için bir şanlı olçalar bolsunçu. Serek razıçılık bilen barınızda. Ardayı var olsunsa. Rahmat. Эми бир жакшы дуа кылып койсок аксакалдардан, улуу аталардан барбы жакшы сүйлөгөн элдин алдына чыкканда тартынмай бир сонун керемет чечен сөздөрүн сүйлөп бере турган аксакалдар болсо чакырайык. Кимди? Тең атам бата бере алабы кеде? Ата келиңиз, бир батаңызды өтүп коюңузчу. Айтыңыздарчы теге. Siz gelesiniz mi? Sizge geledi abi. Bana bizden soluğu жақсы үшін шол ресторанға өз құтылыз менен басып келіп, өз көзі менен көріп, өз құлағымыз менен шол музыкаларды ұғып, дамытып, тазыманы сезіп, соның ушундай кечеде отырдық. Аллах Таалага шүгүр кылалы. Барыңыздардын денсаулыгыңыздар болсын дайыма. Эч качан оорубаңыздар деп, ага бир жакшы батаңызды бериңиз бүгүн кечке. Урматтуу бүгүнкү коноктор, урматтуу меймандар. Мынабы район эмес, жалпы область түш тилесинен бүт тараптан келип, бүгүн ушул жерге кызыбыздын жакшынакай чай концерти дейбизби, той концерти дейбизби ошондончу бир аз болсо дагы жалпы ишенген эң жакшы көргөн дос жарларды, тууган уруктарды кудаса көрүп барып топтошуп жүрүп келиңиздер. Эң сүйгөн адамдардын баары ушул жерде отурат. Бүгүнкү күнү мен сыймыктанам. Гүлназ кызыбыз şu özgün жерде туулуп калганына, Гүлназ кызыбыз ошо Кыргызстан атын чыгарып атканына, бүгүнкү күнү мен кече саясат айтып отурууга болбойсуңар, жогорку кеңеш сессияда отуруп, маданиятты өзүнчө бөлүп бир атайын контент кылалы деген сөздөр болду эле. Анчамсыз сөздөр болуп, бүгүн мен дагы бир жолу ыраазы болуп отурам. Кызым, уулум, өкмөттөн бүгүн бизди дагы бир кырымга жашатып койдуңуздар. Ömrüңөр uzun болсун, келечегиң кең болсун. Денсаулык атайын чың болсун, аттан каршыңар кадамдар арышты болсун. Элибизде тынччылык, жакшылык болсун. Элибиз бүгүнкү күндө бийик жерлерге жете берели. Бүгүнкү күнү дос-жаллар, мен деп келген адамдардын баардыгы ошо кызыбыздын жана уулубуздун жакшынакай сыйына ыраазы болуп турабыз. Дайым ошо Кыргызстанда, жалпы эле Кыргызстандын ичинде Ош областында өзгөн район ичинде ушу көлдүн жергесинде ушу жакшылыктар болуп өрсүнчү. Себеп Мырзакедеч? Мырзакеде көп жийбекси иштеп өзүм дагы. Мырзакеде аттап кеткеним үчүн капа болбойсуңар. Мырзаке жергесинде, андан барып көлдүн жергесинде деп айтып атпаймынбы? Себеби бүгүнкү күнү көлдүн машина болуп иштеп аткан үчүн кай жердин чай десең ошол жерде сөз сүйлөдүм. Kızım sebebi şu gördüğün kızı olup. Hurmat tuğanlar, daha bir yolu toyunuz toygulansın. Kızımızın ömrü uzun olsun. Yerimizde, cerimizde, düğünü tanıtıp yürüyorsun. Kızım, baktın olur, gezolunu versin. Büyük günü, ben öyle bu şu kere gelen meymeler bardağı sana akmakası verip oturan. Biz razıyız.
Себеbi ушул жерге келип отуруp, Жакшылакай бүгүнкү күнү 2021-жылы канчалык чарчап калсак барып жоготтук. Бүгүнкү күнү эс алдык. Дайым ушу бүгүнкү күнү болуп жүрө элек. 22-жыл баары бактылуу жылдардан болсун. Дагы жолу кызыбызга ушу бактылуу болсун. Сен жакшы алып бардың, аябай жакшы бизди күлдүрдүң. Билбейм, мен ушу мага аябай жакты, бизди отурган столубузда аябай ыраазы болду. Мен ойлойм, ушу жалпы столдор ыраазы болсун. Тынччылык, жакшылык, аманчылык бар жакшы болсун. Алгыңыздан десем дагы бирдей болуп калды. Анда бир кыргыз эле ойлоп өсөсүн. Жакшылык болсун. Амин. Рахмат. Тугандар, бүгүн ушул Гүлназ экөөбүз колдон келишинче аракет кылып, көңүлүңүздөрдү алганга болгон күчүбүздү, болгон энергиябызды жумшадык. Эгер кемчилик, катачылык биз тараптан кетип калган болсо, жалпы уюштуруу тобунун атынан сиздердин алдыңыздарда бүгүнкү майрам кечени жыйынтыктап жатып, тайзым кылып, ийилип кечирим сурайбыз. Биз тараптан кемчилик, катачылык кетип калган болсо, кечирип коюңуздар. Жаккан болсо бир кол чаап коюңуздар, биз сүйүнүп калабыз. Кимге бүгүнкү майрамдык кече жаккан болсо. Анда дайым ушундай жакшы күнүрдө жолугалы, айдан аман жылдан эсен болуп, жолу ушул жерлер ушундай майрамдар, концерттер, тойлор болсун деп дагы бир сонун чыгарма. Бүгүнкү концерттин аты ушул жолуккан кандай жакшы дегендерди дагы бир жолу угуп кетиңиздер. Ушул ыр менен коштошобуз. Жакшы күнүрдө жолуккан кандай жакшы. Ушул күндөр той болсун, концерт болсун, жакшылыктар болсун, жакшы адамдар менен, жакындар менен дайыма бирге жакшы күндөрдө жолугушуп жүрөлү. Чүреле жүздөр менен, чири жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган жайнаган көздөр менен, жолукса кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы. Салынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап кетиңизсе, кубаттуу тилек менен, өзү кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы. Жолукса кандай жакшы. Ылдыйда жөлөк болуп, бүгүн биз чогуу болдук,
Gülnazı sebep bolup Oynuğundan jakşı Toyluğundan jakşı Oynuğundan jakşı Amandık bolsun deşin Öksünür olsun deşin Ayrılan başımızda Tam dönüp olsun deşin Var bolundan dayacakşı Var bolundan dayacakşı Var bolundan dayacakşı Çığlığı cüzdür benim Şimdi çok sözdür benim Şarkırıp gülüp durgan Yaylagan gözler benim Yolğandan dayjakşı Yolğandan dayjakşı Yolğandan dayjakşı Köyde de öbük bulup Övgüde çölük bulup Konsepte çoğul olup Gülnaz çürüğü kızı seyret bulup Oynuğundan dayacakşı Çırgagandan dayacakşı Irdagandan dayacakşı Jakşı oynurunda Durmayran